Hello guys, welcome to Silimuka Tech. Uyu munsi rongeye kubabwira uburyo wareba channel history kuri telefone yawe cyangwa kuri YouTube channel yawe ukoresheje telefone. Ngiye kubikoreka step by step. Rero ngira ngo niba ari ubwa mbere ubonye no channel ya Silimuka Tech, wibuke gukora like, comment ndetse na subscribe. Let's go. Reba channel history rero yawe kuri YouTube, uraza icyo urakora winjira hano muri Google Chrome. Hano muri Google Chrome yawe ahangaha. Noneho uze winjiremo. Utegereze Google Chrome yawe ifunguke. Utegereze gatoya ifunguke bitewe na network ufite. Noneho uraza hano basacingira wandike creatorstudio.com. creatorstudio.com. Urabona ko twebwe bahise babitwereka ngo YouTube creatorstudio.com. Ukirikeho. Noneho urabona ko twageze kuri dashboard ya YouTube studio yawe. Urabona ibintu byose biba birimo. Haba harimo amaprogaramu menshi cyane. Wowe uraswitchinga uze hano mu nguni urebe hano hantu ahangaha. Hano rero niho uri burebere ko channel ushaka kureberaho YouTube history yawe irimo. Twebwe rero ntago ariyo irimo, turaza duswitchinge. Uri buze ukande hano handitse ngo switch account. Noneho bari bukwereke ama account yose agiye arimo, urebe iyo ushaka kuri bukorere. Reka dukorere kuyo dushaka gukorera. Noneho tutegereze gatoya izemo. Dutegereze izemo account dushaka kureberaho channel history yacu. Dutegereze gatoya birodinge. Noneho channel yacu urabona ko yamaze kugeramo. Twebwe rero ikintu tugiye gukora, uraza uscrolling umanuke hano hepfo ushake ahantu handitse setting. Murayibona ahangaha setting. Uze uyiklikeho. Utegereze gatoya irimo birodinga. Noneho reka nze tubyongere. Noneho wowe uraza uklike hano hantu handitse channel. Uhakande. Nuklika ahantu handitse channel rero ubona hano bakuzana kureba icyo bita basic information n'ama advanced setting cyangwa feature eligibility, ama feature wemerewe gukoresha. Twe turi buze dukande hano handitse features eligibility. Ahangaha handitse feature eligibility. Turi buze tuhakande. Urabona ko twamaze kuhakanda ahantu handitse feature eligibility. Utegerezemo gatoya birimo birodinga. Urabona rero hano batweretse ahantu hano hepfo kuri akantu ka gatatu batubwira ngo requirement intermediate feature enabled. Noneho channel history hano urabona ko hariho akabazo itari yafunguka. Ubwo rero reka turebe na kano ko hejuru. Noneho hano niho bakwereka ku verify phone number hano kuri feature eligibility. Hano hejuru noneho urabona ibiki get your YouTube channel started and begin grow your audience. Ni ibingi uburyo ushobora kureba YouTube channel history. Rero ngira ngo niba ari ubwa mbere ubonye ino channel, ntugende udakoze like, kure subscribe utazacikwa na video tuzadushyiraho zijyana na technology tutorial.